Anya laki din! Gemma, nasaya at magtadim magas ka dito yung cellphone shop, me. Sa anak agumatang, agkit-kita aklaang. Nakasil kami ita. Dahito ito kiti nakasil a cellphone, oh. An-anusak da ito yung dikipad a cellphone ko. Sa arin nga uso ti kasta cellphone. Amo ka. Basta makaawag, kun makatext, mayatin kanya. Agpalugi kakit din kinilakay mo. Anya ti kayat mo asawan? Di mo pa amo? Ti anya? Kit na yung may kimatang nilakay mo iti cellphone na dito yung shop. Anya? Diyak mo da ita ah. At sikreto na gan ka. Nagmayat yung kinatang na cellphone na. Naglokon, adi na imbagbaga agim matanggayam iti baro a cellphone na. Iso gumatang kamutan. That's si screen ti uso itan. I'm home! I'm home kaditang. Nya kamutan. Apa binarsak na kiti charger ti cellphone? Di matang kagayam iti cellphone mo, di mo pa'y imbagbaga kanyak. Nay, abay, kasano ang amuam? Kitaak man di cellphone mo. Abay ang masapo la kita Kitaak no anya ti style na. Anya lagit ni bakit kun aya. Aday tanay, Nginginaan da ito yan niya. Ay, kit. Urnong ko, tinggatang ko iti dayta bakit? Gimatang ka iti cellphone mo, idinto taan ano sakla ang jay kipad a cellphone ko. Ne, ay kagumatang kamot, ano kayat mo? Ay, iwan gayam, nakaluto kan. Ne, kusilap. Nakaluto kan ko na. Mapanak pala gumatang iti Ricardo di ta kantina. Ay, sus, apo. Ay, kantarsam nga rod ate agluto tani mabisina ka. Anya ti gadangam? Ricardo man, pamintaken laya. Ay, mabait lang. Nadamag mo ka din? Ti anya? Nagsinamot gayam da pare Orlan kan Mari Wilma. Anya? Apay ang nagsinad? Ada ka no babae ni pare Orlan. Amom no kasano anaamuan ni Mari Wilma? Kasano anaamuan na? Nabasa na kano iti cellphone nila kay na. Nagado kano nga I love you si ka. Kas kada I miss you. Amom na anya ti awag da iti tunggal maysa? Hani kano, sweetheart. Day takot tirigat na. Iso asi ka, basa-basa dagiti maaawat a mensahe nila kay mo iti cellphone na. Amang ano, damotan ka ay I love you na. Napsugak. Lumalaing ka nga gluto, bakit? Oh, apay atim makder ka, kat kalkalpas mo pa ilaang anangan. Ay, mapanak agpalpadita salas. Ag cellphone ka manan? Ay, adala ang reply ka mensahe ti kumparek. Nadamag mo ka din, anagsina da Mari Wilma ken pare Orlan. Ay, awan mo tinasasaon ni pare Orlan nakasta kanya. Natakwatan ni Mari Wilma nga da babae nila kay nagapu iti cellphone. Ne. Ay, sos. Apay ngay amula-mulag gitanak mo tayo. Balbalaagan ka, Mario, ha? Saan ka nga ang babae? Abay ngay, asyak ti makita makasta. Amangan matno da ka ay I love you dita cellphone mo. Nyalaki din. Awan! Ipakitam kanyak dita cellphone mo. Tapno mamati ak nga awan ngagpaiso. Ay, sos. Awan ko naklangarudeng. Ipakitam. Ipabasam kanyak dita inbox mo. Saan mo mabalin respetarum mo't ati privacy? No, anya ngay dita? No. Di mo ammo ti kaya tasawan ti privacy? Anya nga road? Ingka kita ginawan. Privacy lang. Di mo pa'y ammo. Anya ti gatang mare? Sa anak agumatang.
Umayak laang agdamag. Anya nga ro di damagam. Jay nga min cellphone nila kay ko. High-tech. Anya nga ro ita. Masipsiputak matin akanayon nga umadayo no kastang ag cellphone. Inton kwan, umisam-isam ngagmaymaysa. Agkatakatawa. Wun, inton kwan, adda ka in-inawag na. Uray lamapan ni Jerwar. Rumwar tapno saan mo amangag ti pagtungtungan da iti babae na. Babae ko nam? Adda babae nila kay ikaw? Kasta dagiti sintomas dagiti asawa a lalaki nga adda babae na. Aya? Manipot idi imuso ti cellphone, imuso mo ti panagbabae. Nalakala ang gayam ti agbabae, taaddan cellphone. Kasta ganyam. Iso anas ka na si puta makanayo nila kay mo. Ipagpabasa na kadikan ka, dagiti inbox na. Di na nga rod kaya. Dayta, adda babae na, adda sekreto nan. Sapay jak amo amitiren jay cellphone na. Wan ata high-tech ako na. Ang, sana bale. Adda pagpasurwa. Nakasil kami man itan. Gumatang ka na ti cellphone mo. One, gumatangak iti cellphone. Jay kasla ginatang nila kay ko. Kaya't mo tuladan yung cellphone na. Mayat, tapno agpada kayo. Dahito'y di kapada na. Kita. Suruan nakman no kasano nga usaran. Ay talaga yan. Kasano ay alukatan. Face recognition. Ipakitam di rupam, tapno mailukat mo. At damat di fingerprint scanner. Anya nga tati inusar nila kay ko. Face recognition, one no finger scanner. Manganan ko na. Ay, mangan ka din ba kay? Nakadumog ka mulatan dita cellphone mo. Namin adukan ngay ayaban dita kusina, dinak mang mangad. Ay, kwa. Adang ka rin replayak. Adda siguro ka ay I love you man niya. Ay, awan. Ay, sus. Nagpanunot ka man itim madi ako nak. Apay anak kaisam ka nga raw. Ay, saan mo ka di akayat anaragsakak? Una, tadagayam kay I love you. Ay, sus. Abay. Sino man, tinangisel-sel di ta panunot mo iti dayta? Hoy, sabsabidungan dalaang ti panunot mo, bakal. Aday ta, nakaturugan. Alaot ti cellphone na, kat ibatog ko iti ropa na, tapno malukata. Kat mabasak jay inbox na. Maamwak itan no asino ti ka I love you Mario. Kuna jay beki nga ibatog ko itirupa na tapno malukatak day ti cellphone na. At ita, ibatog ko. Ay sus, nagbaliktad mo to. Ay, isurot ko day ti cellphone. Sumango ka. Nene, abay. Ay, awan. Dinanog naksamutan. Saan? Maturog ka ki din tanay, rabiin. Bakay? Apay. Pinakibiyangam samot di cellphone ko, di rabi. Saan? Apay kumaapakibiyangak. Ket no ing kabil ko iti pandagtipungan ko, di rabi Idi makariingak. Nakaparabawan, ijay lamisan. Saan ko pinakibyangan deta cellphone mo? Ne. Agungat ka manan. Damdamagak laeng, mat. Kasano? Kasla pabasulan na? Ha? Agdamdamagak laeng. Nay. Na, dumakal man ang nagiti matam. Pagan ano kumaapakibyangan deta cellphone mo? Bakit? Rumbang laeng asaan mo apakibyangan. Taam mom, nakailanad ije Republic Act number 10173. Awan ti karbangan ti asino man,
Apakibiyangan ti may sa atao ti may sa apribado abanag nga awan ti pammalubos. Oray pa asawam. Uray Kas maibasar data ijay data privacy act. Isu asaan mo apakibiyangan data cellphone ko. Taad dalintag amang iparit iti data. Oho, privacy adula amin. Kuna nalaang mat aday ta, tapno saan mo ang mabasa ti inbox na apuro I love you tinilaon na. Wanan niya. Style day ta, dagiti lalaking aday duldulin da sekreto da. Wan nga rod. Ang mga no saan lamay sa ti babae na nila kay mo. Kaya't mo asawan. Ado? Kat, apay nga rod asaan na kahit nga ipabasa ti inbox na. Iparit na nga rod. Ay rik na dagiti kano babae. Marik na da, no adda kalukwan ng aramidan ti asawa da. Kas lang nga rod marik na kat adda talaga. Adda, kunak tumot kan ka. Adda nga rod. Talaga nga adda. Ay, ma-stress akong. Adda nga min babae na kin. Ang mga no 5. Anya! Apay nga awan mat dito'y di cellphone na. Nangidulinan na nga ta. Da talaga babae na. Diyak makaturog amang pampanunot. Ubing nga tayo babae na. Napimpintas nga ta. Kanabang banglong iti siya. O anya, kumusta nga nila kay mo? Apay nga iso lang tikom kumusta Kat iso nga rod ada aramid na. Ay, wan nga rod. Permi ang maistresa. Kasta talaga nga meno ada aramid tila kay mo. Mariknam talaga. Kasta ka di. Agsakit ti ulong? Sa dino abanda ti agsaksakit? Ay, dito'y likod ti ulog. Agpasango ti sakit na? Adumano ni tamuging mo kasjay? Wan, kasta ngagpaisaw. Kumapsot pa'y ka di ti panagkitam? Medyo lang mat. Wano pumartak pa'y ka di ti pitik ti pusom? Ay, kasla akla maatake no kuha. Ay, ada talaga ti babae nila kay mo, sintomas na dagitan. Manungat at ti presyon ti darakon. Ay na, nakangat-ngaton samot una yan. Ewan, makapay, blood talaga. Ay, mapana kag trabaho. Mapan ka laang. Apay mo ta nakasta ka. Ne, bigbigat ag murmuryot ka. Uray saan kan nga gawawig. Nay, maguray ka man. Saan kan samo ta nakaturog iti rabi? Talaga saan? Ma-stress akon kan ka. Na, taapay, anya aya ti basol ko. Damagang pay lang. Awan, ti amok abasol ko, bakit? Iduldulin mo pa yan day ta cellphone mo. Tapno jak mabasa jay inbox mo. Dayta ka ti basol ko kan ka. Talaga nga da babaem. Oh, adto'y ti cellphone ko. Lukatam, ken basaem ti kayat mo, abasaen. Lukatam mabasa nga raw. Mabitlaeng, daytoy, daytoy laeng tamudok ti usaret. Dayta, nalukatanen. Jay inbox na. Dayta lagayam, bila nga. At dayta, dayta tinbox. Anya, adda na basam amate? Awan. Anya lakid din aya. Ay sus, managsuspit sa kalaunay ket nga main. Patpatsem tumat nga main, nagiti mangmangeg mo. Nakay.
Talaga ka ding awan babae. Ay kit-awan Iso asaan ka nga agmurmuryo. Ay sus, bakit? Bumakit ka ano kasta? Agtalag ka ka di kanya. Bakit? Ay laki dain. Panagtalag ti pundasyon itinatibker a relasyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, nakaamam nga ado tilong ko. Kinimanang Hilda Jay ka aruba me? Kat, asino pa'y kumati sa baling agnagan iti Hilda dito'y lugar tayo? No saan adya ka arubayo si kaamat? Ay, tilamo ngamin nang itis-tismisan nan. Wan, nakadanon ijay pungto, aging nga ijay kabangibang apurok. Unay mutan. Kat no kanayon ngamin amapan ijay ni Manang Hilda. Agtrab-trabaho ijay? Saan? Mapanla ang makichischismis. No kasta. Wan, iso ti numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Kat malas mo, takaarubang pa'y amis mo. Ay nalakay, siyak manen ti talk of the town. Wan nga rod. Sikati pagtutungtungan da dita kantina. Uray ka dagiti pagpupukisan. Inkismis na ngamin ni Manang Hilda. Kunakon kat. Idi pa'y lang iso ti suspetsak amang iwarwaras ka dagiti nagado at chismis dito'y lugar tayo. Ay, jakton padpadiguan. Sikaman ngamin. Mahilig kang agpadigo iti kaarubam amang ichismis gayam kan ka. Saan ton at alaga? Uray agparti tayo iti manok. Jakton padpadiguan day ta at chismosa. Maagot mo ka di day lakay. Wan nga ron. Adon sa gituntuno iti manok Suro tekman tinagapuan ti angot. Okay. Ano natin nagkaditatawa? Ay alwadam. Amokon bakit? Amokon no sa dino tinagapuan lay diyang angot. Ay, sa dinaw? Di tabalay dalag rin. Nagpartida mo rin iti manok. Ay, sana ko nagluto iti si Daan lakay. Urayan talangan ti padigoda. Sa bagay, tunggal agpartida iti manok. Patiguan na tamag. Sigod mat nga aramidan nila gring dayta. So nga, agkuyakoy talangan dito lakay. Urayan ta ti panagtuktok nila gring di tari daw. Nga awit-awit na, yinakamalo kong akar ni iti manaw. Aduunay day to inlutok akar ni ti manok lakay. Saan tayo ang maibos day to eh? Wan nga rod bakit? Kaya't ko kumaapadiguan daman ng hildakin nila kay na. Ang gaputa inchismis na anakadanon pa'y ijay ungto. Jakon padpadiguan. Kahit imbagam mat asaan mo napadpadiguan. Katuan. Ala. Ayabam kit din dagiti ubing ta ibusen tayo asidaan day ta manok nga inlutong. Adula amin day ta padipadigo. Ichismis na kantong matlaang. Mangmangag mo tayo bakit? Ay, tiyan ko day uno. Tiyan mo. Diyan ngunsa. Agsaraw, tamabisin Kunak man no tiyan ko. Na mabisinak matang. Awan mo, jor orayin ta nga ipadigon nila rin. Uwan nga raw. Apay ngay. Tanawa man di tatawa na. Numang mga dapay lang. Kita man. Oh, anya tinakita bakit? Nalpas dan anangan lakay. Kitaam, naidepan ti silaw ije kusina da. Ayun.
Kit uray tintiro abalay da, nagdapan di silaw. Kaya't nasawan, nakaturog dan. Nalipatan data pinadiguan bakit? Sana mabalin da ito'y. Anya sana mabalay? Istoryaak di taruar aran... Istoryaak di taruar an naimot da jay alagreng. Anya? Mangipadpadigumot ini. Apay nga itatasanan. Ay nagbalin nga Nagbalin nga imot da ita alagreng lakay. Nabisinan tapay ang nagururay. Gayam mon sa mati karuba mi nga imot. Ha? Asino karuba yung nga imot, manang? Nilagring Saan ka di abis mo? Nilagring titakdak kamatin yung nga imot? Wow, imot tayo ay babae. Kasano ang nagbalin nga imot? Ay basta. Isoti ka iimutan na karubak. Nagalas ti ugali na. Kasta aya. Amaw, saan na pa'y anabay bayadan dagiti nagado alone na? Way umut-utang manan. Isumot na ita tinuwaras yu iti manang. Ita, awanan ti mayat nga agpautang kankwa na. Gaputa imot nga may. Kasta aya? Kayat mo pa'y kaday. Ti makigayam iti kaskankwa na nga imot. Ay, saan Diya kaya ti imot agayam. Imot lang nga rodan. Nagado pa'y ti loan na. Ay nakababain agayam dayan. Imutak ka numanan lakay. Nagkunamay. Isumot ti inwarwaras ni Manang Hilda. Nakadanon pa ijay ili. Sus, apay ka nga imot ka. Jay asiguro saan ko apa ng padigukan ko na idinagparti ak iti manok. Day takit nga men, rinuam mumot nga men, ti agpadigo ka dako ada. Good. Diyak mo't gayam amo akas ta ti ugali na. Ita si Kantidakas. Hay, nagmalas ta talaga. Tati kaaruba ta, kitsismusa. Oh, Hilda. Inaldaw kan sa amo, ito na mapan makichischismes. Inaldaw nga. Inaldaw ka nga awan dito'y balay. Katling, nagwara da ito'y balay. Di mo pa'y malinisanan. Nagatupay ti lalabaan. Di ka pa'y makalaba. Kat, ado pa'y matibado nga isuot mo. Kan may sa. Mapankalaang mo't ije taltalon. Masapul ay akalablaba tibadong. Saan na? Ngam di ka mo't matataon dito'y balay. Kanayo nakmot nga ada dito'y balay. Kasano ngamin makita nakat inaldaw ka mo't arumwar. Ultimo nanganan, di mo pa'y mainawan. Di nanganan tayo iti bigat, masang putak manan iti malam. Siyak pa'y laang taginaw. Nyamot. Ay na, nakarikreklamo ka mo't. Na minsan ka lang nga naginaw Kisa-kisa yaman mo dahil tapan na kichischismis mo Kakaiso na nga isulang matiliw-liwak iti biyag ko. Inton kwan, makabirok ka iti kaapam, kapo iti kinachismusam. Asinaw ti mga pakanyak. Asinaw, irarab ko di kapitakan. Po, nagtangsit ka ngagsasaw. Tapnoy bagakan ka, kabagyak ni kapitan. Angkel kumot ni Apo Mayor, ni gobernadora, kasinsin ko. Kat di pulis tayo dito, kaanakak. Na, kabagyam gayam aming alda iti turay. Isungawan mabalay na mga pakanyak. Idak mabalin asagidan ta kabagyak amin dagiti ada iti turay. Isuda ti idarum ko, kan ipabalad ko. Gusto nga roden, awanan ti may bagakpay. Uray sika, uray asawa ka, nuluk-kuluk-kunak, idarum ka man. Diyak lang nga ron agtagtaga rin. Irumbang lang. Di na kontra-kontraan. Awan ti mabalin amang kontra kanyak kunak tuman. Awan, bakit? Adaya, saan ka kontraan?
Nagadulakit din ti istoryaan na day taak arroba ka chismosa. Ay, wan lagring. Saan na akayat asumar daw? Kalpasan nga yung chismis na nga ado tilon ko. Kan naimot ha. Anya nga tapay nga iti sumaruno nga chismis na. Ha? Siguro, makaungungot ka na niya. Ay talaga agtigtigirgira ko na Kalma ka latta ka di. Agangos ka itinaunag kat agkalma ka. Kaya kun nga ipungot-pungot day ta babae, oray pa'y inaunangam siya. Saanan? Taamong, isistoryaan na nga awan ka no ti makaiturod amang kalaban kan kwa na. Takabagyan na amin dagiti adda iti turay. Kan, maan-ano ko man no kabagyan na amin. May salaan ka nga awag na kadakwada. Aksyonan adagos dagiti pulis ti ibagana. Kunana day ta? Naglastog nga rin nagsasausi ka. Iso nga kabutang da dito lugar tayo. Gapo iti ibagbagana nga impluensya na. Nagsabat kami ti Dayjay Alagring. Kat amaw tinaramid na kanya. Kinusilapan na ka? Ay, saan? Kinudal na ka? Kasano? Kat di mo matsardengan nga ichis-chismis ngamin. Di nakpinanpansin. Kahit apay nga agungat ka ngay. Di nakayang pampansinan. Nasakit tinakam ko iti Dayjay nga inaramid na. Ay na, uray nga tamot siyak no namin anon nga ichis-chismis na. Di ka mo't pampansinan Idarum kun sakit di Idarum mo. Di nakalaang pinampansin. Idarum mo na dagos. Di kalabay-bayan. Di nakamot inan-ano. Di nakamot sinagsagid. Anya ko matirason nga idarum mo nga. Kaputas saan ang nakariing ni Hilda? Siya akong timang templay di kabik. Ya akong ringan. Tamo ka mo pantuman lang manan makichismis sa bigbigan. Lakay! Lakay! Umay ka man dito, darasam! Nini, apay nga tan. Apay bakit? Kita man na ito bibig ko. Nini, apay? At na nagtubo at taramidong di tabibig mo? Abay ngayon anagalo ti pagtubuan na dito pa'y lang mat bibig ko, mat. Nga rod man Sa pinagdakkel. Ay, jak kayat na ito at aramidaw. Sino nga iti mangayat nga agtubo at taramidong iti bibig? Kasano ako ngay ama kapangan no kastoy? Awan, saan ka na makaigop iti kape ko namkit di Ay, nas ka na maagasan na ito at aramidong iti bibig ko, lakay. Nagag mo day ba kay? Wan nga rod lakay. Apay nga agpukpukaw ni Manang Hilda. Agik-ikis ko naman kiti Apay nga ta. Nasakit siguro ating ipan na. Imposible mat na. Ay, jak kayat ka na karamidong na. Nay, nagpukaw manan. Wan nga rod. Nagpukaw manan. Anya nga tayo ti mapaspasama. Itaman pa'y asan arimor ni Manang Hilda anak chismis. Kaano nangagmikin nila kay kung agik-ikis. Ha? Taapay. Kaslaad da na sakit na. Day nga taulo na, wano? Ngipan na tinasakit. Sa bagay, nasaya at mga no saan arumwar, tapno saanan ang makaiwaras iti chismis. Sapay siyak ti kay kayat na nga ichis-chismis. Wan nga rod, Uray no awan met basol ko kan kuana. Hay, jakman amo no apay akagurgura na. Nanayunan manan na ito nagtubo at aramidong dito yung babig ko, lakay. Ha? Ay, wait. Apay nga atalumot tayo. Limtagan na ito yung bibig ko. Jakon makapangan. Intan iti ospital bakit? Tanya,
Makita dak nagiti tao alimtag ti bibigkaw. Anya lang nga ti maibagada kanyak. Ay kasiyempre, uyawon da ka bakit? Di nakpayam mo nga'y sakit mat. Awan sir-sirbim nga asawa. Kati suma tinararamid mo ide. Tila inuyaw mo. San ka pa'y anapnag in chismis mo pa ida? Nagutot to'y bibig ko lakay. Mano ay atat tao tin chismis mo bakit? Abay nga ipabilang mo kanyak ngay numanaw. Aduda? Aduda apay adamagam dayta. Ay, nas ka na bilangam. Taamangan mo kasday ka adut agtubo at aramidong di tabibig mo. Aniya, ay, sana mabalin lakay. Ay, kabagyam amin nga da iti turay. E di agpaagas ka kadakwada. Ne, manaw, apayasan arong rumor di tabalayo ni Manang Hilda bakit ma? Kano nagtubo tinagado at aramidong iti bibig na. Isugayam amang mangagmeng agik-ikis. Diyak man mo, nuapay nagado ang mabalin na pagtubuan na. Iti pa'y bibig na, tinagtubuan na gidya at aramidong. Ang mga notaramidong tikismosa day tamanong. Ha, adaya kasta sakit. Ide, awan. Ngem itatarim so ti adu asaksakit. Adaan manong. Ti awag na di taasakit. Taramidong tikismosa. Kitaan niya nga itagas na. Apro ka di ti ulag, wano dalam ti banyas. Amoyo ti kabilgan nga agas na day tamanong. Isardeng nan ti agchismes. Kitaan niya pa'y. Isardeng na pa'y ti aguyaw iti pada na atao. No aramiden na day ta, sumagmamanulaeng nga aldaw, umpes dagiti taramidong na. Kastaya. Malala, isuman ti bagakken kwa na adeng. Agyamanak agyamanak iti imbagam. Numasapul amapan ka di kagatuan at tuktok iti bantay. Mapan kan lakay. Mangbiro ka iti agas dito nagtubo at aramidong dito bibigkaw. Pagulyan nakpailaan mo, di ta kangatuan na tuktok ti bantay bakit? Ada ka no ti agas ijay lakay. Awan ijay, nagkunamaking ka. Amom ti agas na dayta asakit mo. Kat ibagamon Isardeng mo ti agchismis kin aguyaw. Iso ay ti agas na. Iso ti kabilgan nga agas na. Kan may mayat pa'y numapan ka dumawat iti pamakawan ka dagiti na chismis kin inuyaw mo. Ay mapanak intun bigat. Mapanak ni tabalay na lagreng. Kandag iti na do mga inuyaw ko kung chismis ko. Ya, puka. Kanya laki nga minon ayo day tang aramid mo. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno umadupay dagiti gagayim mo. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ne, adda ka pailaan di tasangwanan ti Sarmeng. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 iti rabi Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabkabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kaskalalalian. Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad-ado a pekas ko. Ay nauraen niya pa'y dar aramidem saanan ang maikat dagitatanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiayayam. Linisan pa'y nga umuna ti silid mo. Ibabaon na ko ni mami. Diyak pa'y nalpas anangan.
Darasam ngamin timangan nagbayag ka. Itay ka pa'y di talamisaan Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay? Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin Daytan te kon kunaken ka. Tilan tumad lang amin, ikabkabil mo di tarupam kahit. Anya nga iti aramida kong lakay. Limabaga mo tang agpay so da iti rupak. Oh, Kun imbalon. sus, makapadanag ka mag. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa'y. Ay susapo, anya tilangamon nga'y. Ay, uyawan nakpay laang mat. Di ka lang maasyan. Lumlumtag ngagpaison day tarupam bakit ay sus. Ha, kasanungatan aya day to'y. Kumare Inday! Intan na makipalin kay. Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana. Nagtungtong kami idikalman amasapa kami amakipalingki. Dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di amakipalingki? Agsakit, auntie. Agsakit? Agurigur ka di? Saan, auntie? Bagay di rupa na. Limtag. Tapay nga'y, dinanog ka din ni dadim. Saan, auntie? Di ka yung kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kayo tato pumintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Ada may one take one. Adamat by to take two. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Kumusta kan beautiful? Pimintas ka, Oo, kitain nyo tayo customer ko, nagkinistiro pa na. Kitain nyo. Ay, ala. Ay, lala. Unigayam, malagip mo ni Kumarik nga Inday. When? Iso dyan may kimatang iti na minsan. By to take to tiginatang na. O anya? Pimintas mat ka dinakasken ka. Anya pimintas, pimangit. Abay mangin. Limabaga ka no di rupa na, kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo tinakakita. Ay na, ubing di anak na, agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Ang intun umpis ti rupada, kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kasta unay ka no ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor bakay. Wanangag ko. Allergic ka kano iti niya purus mo di tarupam. Ay sus. Day takad ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Anya. Usarampay day jay di tarupam. Iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katuan man gamain. Abay. Nanggatangam aya iti day jay. Ija ayan ti bakla, iji palengke. Sus. Mamatpati kan tumat gamain. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni Kumarik Alinda.
Kano adong malata ti makita ka kamanaw na. Ulbud day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos da iti rupak lakay. Tuleng ka ka di ba kahit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor, nga urayim iti dua alawas, sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't kulaang mat ati pumintas. Kasano akon ngay ang makaruar no kastoy. Uyawon na kun adag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti kumarik. Ala, siya akong di mapan gumatang. Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti kaaruba. Pare, papanam. Ay, mapanak mang gumatang di ta kantina, maray. Ningay kumarik nga inday. Ay... Damag ko kat limtag mat ka no jerupa na. Ay basit laang, maray. Taapay alimtag, pare. Anya tinaramid na. Basit laang, maray. Nagsida ngamin iti tuyo. Amumag. Allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga in-hospital mo ka, no? Ay saan? Ijay laang klinik, maray. Taapay anas kan nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak iti rupa na. Ay limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay saan, maray? Saan? Nasayat nga no kasta, pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot ti mapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kastagayam. Sige, maray. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita jerupan ni mami Apay jerupan ha? Person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan iti rupak. Saan mo asungsungbatan idawon? Ay, sinong batak matan idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addanto pa'y ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wan, mami. Agi sur-sur-sur kapay gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay anaimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito lakok. Agas Adda pa'y lakom nga agas. Agas para iti rupa, no adda allergy na. Atoyo. Ni, nagbasit mo tanday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ore basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mga lakan. Nagngina mo ta. Kat, agas gayam, kat talaga super duper effective. Awan ti rumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot a pumimpintasak. Kat, pudnuman. Adala ang numaminsan amariknak a medyo aggatil day ti rupak. Apay ngay akas jay. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kas jay ka di? Kantap no maikat day taan naggatil amarikrik-nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bitla nga. Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y daytoy, kan agas itinagatal arupa. Kas lamag nadikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy.
Amom no sa dino tinagapuan na daytoy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay, nagadayo. Kasano nga usarak ngay daytoy? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danong laang basit adanong. Uging sa laeng mo daytoy. Uging, anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaan mo dahi tamay sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300? 3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ngam ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo dahi ta. Nalakadaytan. Awan lat tawarnan. Ay na, tawaran pa ilaang. Nagrigat ti mapanijay Afrika ang mga laiti kasta nga ugingan niya. Sige. Tangay, suki ka. Itat kunkin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasa kundi ti picture ko. Ngam, kayat ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, mami. Last a picture ko daytoy. Anya ayatir aramidon ditoy salas, Diana. Itay ka pa ngay ayaban Agsel selfie aklang mat. Day talag cellphone ti aramidon Ingkagisaang. Nas ka na sursurom ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapana kon. Ay, tulin ko man lang na iti cellphone na. Isulangan ti amo ng aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Oy, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ikas laing mubing Mami, nakaisaan akon. Ha? Anyan na nga di cellphone ko dito'y lamisaan. Diana, anya ang klase a camera da ito'y? Papintasan nakmat. Ala ni mami. Filter ti awag na data. Aya. Isugayam da ita ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito'y mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. Kitaam da ito'y profile picture ni kumarik nga inday. Kita agman. Ay na, nagpintas mo ito. Apay nga napasamak day ta. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Umay ka tay surok ka. Ay, wunman, paatiwak din kan kwa na. Suruan ka pa'y angad comment dita picture na dayta ako marem. Kaya't mo ka di? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, punabanbanuga ka nagarado, tila'y pabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase ako mari dayta.
Naman. Mabit lang. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Oh, saan ka di pa nag-uyaw dayta? Uyawak man mat? Aga pa kami dito yung Facebook. Sakit din ti paabakan. Kahit, anyamat nga, iti isungbat mo. Basaan man? Naka-filter ang naalaslat ta. Ay! Naguyawan day ta ako, marem. Kunak man na saya at tatao day jay. Wan nga rod Ay, saan mo apat pa dyan? Tanapinpintas ka nga dayong am iso. Talaga? Saan ka nga agul-ulbod? O, apay ko mga agulbudakan ka. Napimpintas ka nga dayo, tagos usar ka kadagito'y lako kapag papintas. Kaya't mo asawan. No sa anak nga agus usar ka dagita, sa anak kon anapintas. Ay, sana rin tatikayat ko asawan. Si kakit di mat. Mala, gumatang kakit din. Oh, dahito yung otilakok. Oh, 5,000 dayta. Ang amne, itad kon kan ka 84,999. Anwak mananday ta. Pagpapos ko iti rupa. Tapno oraan niya pa iti bagada kan ka. Saan mo, amarik na? Nagaduma nga ilaklakom kanyakon. Ay saan akon agumatang kadagita. Tapay mo at. Agara mataklaangan iti filter. Sigurado a pumintasa. Sa anak pa'y nga aggastos iti nangina. Dita ka man lang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Rurod kon, makapahay blood at talaga. Nay, apay tagong ungat ka naggapo di taruar bakay. Ayanan nga, iti bunga ti papaya. Ay naawanan. Awanan apulos na bati abunga ti papaya. Anya nga awanan? Katadapay nakita ka doon nagdadakkel abunga na, idi kalman. Idi limabasak nga eh. Awan nga rudan, ipapilit mo. Nay, amang ano natin nagdaa. Nagangin ngamin idi kalman. Anya natinag. Siyak man ti mapan mang kita. Ingka kitaan, nalalaing ka kangam siya ko. Awan mat nga agpaiso ti bunga, nanday ti papaya dito'y likod ti balay. Napananan nga, idagiti doa nagdadakkel abunga na. Pare, nay, si kamat ganyan pare. Di tamatin paraangan nyo ti paglutlutuam. Wan pare, kasapulan ngamin nga angarek analayang di pinarti ka manok. Kaya nahi, nagkulbot pare. Iso day talutlutuam. Wan pare, angarek analayang sagpawa man ti ado a papaya. Papaya ko nang pare. Wan pare, nagdakkel di pinuros ko abong at ti papaya. Ay, nang purusan pare. Ay kaday tasang sangwam apuon ti papaya. No kasta. Sikati nang puros ti bunga na. Ay, napari kat no iso ko mati umay ko purusan. Aya, ay pinuros ko na pare. Ije ngay may sa. Kat no duwada ti bunga na. Pinuros ko mo na pare. Isaw, di papaloom ka. Pinuros mo amin? Apay pare, kasla maditijar mo Kasano? Kat no purusak ko ma. Pinuros mo matime. Kaya numulami mo dahita pare. Anya mula yo. Mula may. Saan mo nga ipapilit pare, tamulami dahita. Siyak tinang ipurwak iti bukal ti papaya. Iso nagtubom dita, nagbaitan ti balay tayaw. Iso mulak dahita pare.
ka. Oh, ayan na nga'y tay bunga ti papaya. Ay awan, pinuros ka no, day kaya John. Ay, dilagbain. Apay apurusun na nga'y, kat saan namot amula. Dandanig dinanog ka. Ipilit na kidin nga iso tinagimulay ye papaya. Anya nga iso, kano siyak tinang ipurwak itinagado abukal ti papaya dita. Iso day ta nagtubo, nagbungan. Day tamat ti kunak, ang ipilit na may amula na. Ay, sana mapalin day ta. Siyak man ti mapanmaki sa ukan kwa na. Ay saan? Baybayamon. Ha? Para lang bunga ti papaya, ti pakiap-apaam. Kat mula tamot day ta papaya. Mula da nga rod ka na, oh. Itata nagbungan, ibagada mula da. Ay nagdakasan dagita akaruba. Mangantayon lakay. Ayaba akong nagiti ubing. Saan tayo ang mabalin ang mga no awan sila eh. Amumot na dito ti pang paimas ti panangaw. Pangalaak nga iti sili, kat kinan mat ti manok tagiti kaaruba jay mulak asili. Ay makamu kamot tin ang agdiskitar. Siya lang arunin tin nagluto. Ay, iba unak pailaang mat. Ijisang wanan ti arubayan ni Kumari Lineng. Adaw timula na asili ijay. Awan pa'y ganas amangan mo. Ano santa, daytoy mantika kan buggoong asidaan. Papaya ko mga damarunggay na ti sidaan ta ita. No saan apinuros day ta akaaruba dagiti bunga di papaya. Bakit? Kita na dagal ala iti sili di tasangwanan ti balay tayo. Ay, wala niya. Dilagbain na tumalyaw-talyaw pa'y santo agpurus iti bunga dagiti mulak asili. Ay, aguray ka man. Hoy! Si kakaaruba! Ay, at ti papaalam asili lakay. Nay, nagtaray kan samay. Kasano, nakita nak ni Lineng, kas tawlay ti ungot na si Kang. Ay unay mo datan, para lang day tatalo abukal ti sili agungutan. Agalak pa'y kumay ti adungom nakita nakmutan. Ay kurang adag ito asilay bakay. Minsan ko lang akaramkaman na ito awanin na. Sabi karni ti manok ti sidain ta. Nagdakas at talaga dagita akaaruba lakay. Nagado amabalin akaaruba. No apay adagitapay mo tinaitumppong anagbalin akaaruba ta. Bay amon ko nakmanan kan ka. Ha? Si kamot? Bay amon la abay amon ti bagbagam. Imbagak abay amon tapang panunutak day ta high blood mo. Ngumaton tumanan day ta presyon ti daram. Ay wala niya. Ay, sapay na ibusanak iti agas. Oh, makita mi ta? Ay, talaga adyak kayat ti ugali dagita akaaruba. Apay linay, sa dino ti papanam. Agudungak man nana, tamapanak gumatang iti maintenance ko. Agmin-maintenance kan aya. Ay na, adda high blood ko nana. Nagubing kamutan, anadaan iti high blood. Wan nga rod nana, kumarkaron sa ti high blood ko, gapo kadagita akaaruba. Sinaw akaarubam. Dagita agasawa ang huwaning kanjun, nana. Ay, madi akaruba dagita. Permia, nagmadi, nana. Agasaman, tapinurus da dagiti bunga ti papaya amulak. Ay, madi talaga dayta. Kalpasan na, nagpuros ni Juaning iti bunga ti silik. Saan na ngayon pakada? Pulos asaan, nana. Ay, talaga amaday ti kasta nga ugalay. Ay, iso aka sa pulak ti maintenance nana. Jakpay kayat ti matay. Inka nga rudon. Ni,
Anya nga iti aramidin nyo dito igid ti kalsada. Agur urayak iti kaistoryak. Adamag ayam papanam. Ay nana, no awan la ti papana. Uray agmalmalim ta nga agin nistoryak. Lakay! Ay, John! Agreeing ka! Ay! Malaldawan agur-urok ka! Apa yan? Kalkalpas mo anangan. Nagtugaw kan adagos? Sa ita agur-urok kan? Nagmaya nga rin ti maturog no kasto yan absug ka. Inton kwan, mahay blood ka. Apa dati gamo apa yaw? Rumwarak, mapanak makikaroba. Barang ada makitak apadak at chismosa dita. Agpakuto akman, kabayatan ti panagchichismis me. Ala, ingkan, tay tuloy ko man ti maturog. Uston, nakamamak ka no mahay blood ka. Sapay nagdakkelan na itatyan mo. Nana, anda ka ni urayam nito igit ti kalsada? Awan, agur urayak laeng iti kainistorya. Ay, katsakon ati ka inistoryayo. Ay, awan papanam. Awan nana. Na, apay akudkudkudam nga iday taulaw. Nagatal nga rod nana. Ay, kaya't mau takutuan ka. Wan man nana, agbirbiro ka katimang kuto kanya. Mala, agtugaw ka nga rodon dito isang wana. Takutuan ka. Kan, kabayatan ang kutkutuan nak, agchismis ta. Ay, katun na. Adaya ti chismis, ma'am. Tay man nagdakis a kaaruba mi. Asino da? Dagiti agasawa alineng kan pidreng. Mala, istorya man. No apay ang nagbalinda adakas akaruba. Wan nana, istorya kan ka ang aguray ka Ditiwan pa lang ulok ti kitaam, nagatal ka. Ay, wun. Sige. Ay na, amangan no agtataray ako to dagita. Ay, saus! Adangag pa'y saw. Tiliwam nana, tasyak timang pisit. Wun. Ay, saus! Timarayan, nagpababan, ayan nangay. Ay, natulid-tulid mo taon. Ay, mahay-hay bladak at talaga lakay. Agungetak manen. Taapay manan. Anya ti paghayhay-blada maya. Day tahuaning Agasam man ta ichis-chismis na kun kadagiti kaaruba. Anya mati ichis-chismis namanan kontrakan ka. Daka sa kano kaaruba. Naimutak kano, kaskada na unget. Bumugkawak pa'y kano. Pudno matkid day dagiti daduma. Anya pudno, kunakman no asawa ka. Pudno anaunget ken bumugkaw ka. Kasi ta. Oh, agong unget ka manan. Gapo kadagita dakas kaaruba. Ay, bakit? Nagtumar ka din iti maintenance mo? Saan pa'y? Saan ka pa'y ngarod nga agong unget? Mala, agtumar ka pa iti agas mo. Ay, wala niya. Ay, sige, i-delay pa'y laang ti agunget. Tama panak pa'y agtumar iti agas ko. Ay nalakay, nagado ti kotok. Isumot lagayam nagatal ti ulo. Di mo pa'y malagi pun ti agawit. Nagmayat-mat nga ron ti agpakuto. Mapupuutan ti oras. Wen tagchichismis kayo, kabayatan ti panagkikinuto yaw. Kasanong nga ammo lakay. Amok ti stelyo, babae. Inchismis ko, ama di ti ugali dagiti kaaruba ta. Anya, Imbaga ka, ama di ti ugali dagiti alining. kahit kasanungay no makadanon keng kuana day tanga imbagbagam. Makadanon laang tapod numot. Anagalas ti ugali da kaaruba. Balas-balas laang. Ne. Balikid ka mata balikid. Tumal na ka man.
Saan ang arod ang makaturog? Kaya't kung arod mo ti maturog, no saan ka makaturog, ay rumor ka. Pampanunutek dagiti in chismis day taahwaning. So, sagpa-stress kan tumot nga main. Apay, saan ka may stress? Bay amon, saan mo napampanunutan? Kaya't ko tagibalos lakay. Taan niya kumati aramidam? Kaya't kung arod nga, ay! Ipungot-pungot day ta babae. Sakto karamutan jay agman mantika arupa na. Ne, agure ka man. Nagtumar ka, iti agas mo. Ayun gayam, nalipatak manan. Sige, tenak pa'y agtumar. Bakay, umay ka dito. Kita ang mag-cellphone na kapay aya. Umay mo kitaan yung palom ta papaya. Ipakitang pala ang kanyak. Gudwa umon ano na loom takanan tayon. Nagmayatipan na kalom na bakay. Tama. Gudwa ang ngarudan. Saan ka nga agkusi-kusilap dita? Nagrigat taglaba. Urnong tumat nga may nagiti lalabaan. Iso ana urnong manen akastaw. Isungarod at tulungan na taado ti lalabaan. Ay, labas-labasan nagdagiti karuba, nakababain. Tapay akababain. Ibagada nga under di sayaak. Ha! Lakay! Adan nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rupak. Nasakit ba kay? Damagang lang. Ay, ne. Ay, sus, apo, at damat nang ibarsak iti ukis ti papaya dito'y rubak. Ay, Sino tinang barsak ka na talakay? ko ba kay? At da suspetsak. Sino ti suspetsang? Dagiti dakis akaruba ta. Dawaning kan John? Asino pa'y kumangay bakit? Asino pa iti sa balay? Ay, naglaing ka talaga bumarsak lakay. Swak ijay rupa dalining kan pedring ti ukis ti papaya. Oh, naragsak ka? Nakaibalo sakmut langan ti panang bugkaw kanyak ni Lineng. Kita ma. Talyaw da talyaw. Birbiroken da no asino tinang ibarsak yung okis ti papaya. Saan da nga mo, adata tinang ibarsak. Bakit? Maulaw mo tayo. Anya maulaw ka. Marigatan na nga umangais. Hinday, tanti ibagbagak kan kakot. Anya di bagbaga maya. Turog kan tamang nga nga turog. Sapay nagpigsa ka amangan. Anya nga ita, mahay blood kan. Saan na ko nga umtan bakit? Itaray na ko ni hospital no saan mo kaya't mabalo ka din na oras. Ay, lakay. Marikatan na umangas. Itarain na ko na i ospital. Bakit? Saan ka pa'y abatay? Bakit? Diyak pa'y kaya ti mabalo. Itarain na ko na i ospital. No di mo kaya ti mabalo. Bakit? Agaya ba ko ni ti bumbero? Hanya bumbero. Amulan siya gaya. Nagadunga ambulansya. Dito'y pa'y mo tinangiluganan takan ka. Abay bakit? Ay, sinunod yung nakaida ka abay kaya. Ni bakit ko dahi ta? Ada tayo dito'y may maisang ambulansya. Anya pa'y ngay. Aguray kayo man. Nakaungungot kay tumad. Iso na high blood kayo. Da kami tinaungat. Ay nalakay. Ada ang samat din dito'y langit. Puro puraw ti makit-kita. Ay, bakit tada tayo pailaan dito'y ambulansya? Makikapiyakan ka na ito'y dakis akaruba tayo tapno maimbagan ti high blood mo. Anya? Da kami ti dakas akaruba. Ay, nagpay sa bakit. Dakis ta ka aroba.
Iso atap mo awanan ti stress. Makikapyatan ka na kwada. Saan ta napabayagin pa Wan man langan. Anya lakit din aya. Oh, di mo yan. Awanan ti gulo, awanan ti inapalan, awanan ti agunget, ken awanan ti bumugaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ditoy drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.